uzar. Biz dünyаны imlep uzgan yolda kan basmaz mı bizning sokmaklarını? Oylan kişim, oylan, oylan, oylan. Unutulmaz mı biz yırlagan yırlar? Күңелмәс mi biz казыган чишмә? Biz uçurtkan kuşlar isen kiliş talpınır mı bulutlardan üstte? Bizning unutlarının xatirlerin kaplamaz mı kara kuyu tuman? Kıyaş bizden yüzün şiirmez mi? Uyulan kışım, uyulan, uyulan, uyulan. Min хан түгіл, min бары тек Зүлфәт. Қолында да қайнар қылыш түгіл. Көңіліне алғысы да яулар. Ол неді яу? Жаным тыныш түгіл. Түгел тоқтырылған үзәңгілер, ялтырдағы атлар ауызлықта. Тым жайалар ярсып бүгілгенлер, юшенген тұяқ таңғы шыққан. Алда min yaulысы дұрфабушылық, ondan ары hiç şefkatsiz ufuk. Gene oraya gitsem ümitsiz yar, en sonunda tutulgusuz ışık. Xanlar mına erişkenge kadar uzar edek küp canlı düşer. Min nişikler uzunsan bu yollar. Min xan түгіл, min бар тек Зүлфәт. Шақырымдар yok iken bu жерде. Min her kayda, jeyde de, kışta da min. Şillede kabarılıp kilgen, mol yağmur bulutlarının hemmesi de Gaziz oğlum, yana Seyit pistesinden yüzüp kilgendey tuyula mina. Yağmur ise qırvaqsıған qırlarga түгіл, qabanlı qazanға келтіріп кеше. Qazanға құй, yağmur yağа. Allah'ı Teala tuğan şirimni uze birdi nima. Şuan bir mürtetnin de әлігі Gaziz şirimden baş tarttırırga hakkı yok. Мұңа бары тек Аллах Тағаланың гына хақы бар. Барлы мүслімдер, айтылы тұтқан мүслімдер, үшінген бұл бағыр жонсын, Barıgını yıktık yarına, sizden şu salkın çıklarına, ağır bir hayır kırılır. Benim bir erteğim olmaksa,
Өзі темірші, өзі молла. Мені мектепке кіргенше ол жазырға, оқырға үйретті, ғарап, латин харфлеріне үйретті. Һәм мен мектепке оқырға кіргенше бірнеше дәфтер әкиет ойлап шығарып жазар едім. Мәшһүр әкиетлерім жоғалды, шуларны сағынып яшымда да. Шул әкиетлерні эпиграф етіп кетіріп шиғырлар жазарым деп қиялладым. Ләкин жоқ, жоғалған. Өлеріне бір ел қалғаш, әткейім білән шушы қорғылды бойында ширатығы жетіп ауыл күтуін күттік. Сағышлы инішкәйі, сыйырлар топтап, тәмім қора созылыққа өрілдірген екенсің. Шишме шілтіреген ұрынны ширлешке жетіш қомыш тосқан. Мен хатırlagan güzellik, şirigen, temmem kül buldan. Әткейім ауыл мұласы, имам, менің қаушақ түшкенімді көрді де. Мына шулайырақ шулым, хәлләр шулайырақ шул. Әйдәлі, құрғылды елішіміз сауғырлық етіп бір шиғыр айтады. Мен әйттім, әткем тыңлады, көңілінің яқтысы көзлеріне бәріп шыққан едан. Ұлым, мен де бит шушы елішіміз турында бір мінәжат шығарған едім. Шуны сема әйтіп көрсетірмін деп ердім, енді ұнатмадым, ұмытылған. Бір генә сөзі де естай ұмытпаса. Кетер вақытлар жеткен ақыры, жер қойнына кірер сағатым соққанды. Әбит исән шағында әйтіп бітіре алмаған бар сөздерімді мына шу мінәжатта әйтіп бітірген едім сымақ. Ашисын ашап, яшисын яшап бітіргенмін көресің. Мен әткейінің Yaman yıllarda jimirilgen oğul meştin yamadan tirgisi, Monaраға minip, imam olarak birden bir ozanın eytesinde. Şundan sonra dünya kuvasında bilmeydi. Şuna göre köp dünya kurgan irler tavuşu bilen yoksuz silemelekке. Eytilmegen şiir bu, yaşanmagan hümür. Şiirinde eytmey durup, Құдай сені ұс қатына шақырмасын де. Ол шиғырында меңа мін қат ұқырсын әлі. Ұлым. Әткей дүния біле құшылашқан күндерде бүттін мүслим яғы тіттіреп тұрған оппақ шешекке көмейлер еді. Жанларға ихлас ақылық тұлышқан мәлләр. Күтіле шақта әткейні юатырға тілеп, pek көп söyledim бұлай. Әмі Құдай білсінді. Әйтмен. Туған яғымыздың таң жиллерінде тибіленіп ұшқан оппақ шешек тажлары міне шулар болған екенсің. Әйттің ми қалған шиғырың, ғұмірлік мінәжетің әткем. Йырақ бабайлардан келген томға, біздің томға, нәсіл томғамыз. Әткейіме келіп ерішкен ол, нәсіл тірі, исән қалғанбыз. Бұл томғаны әткей үй солғанда, болта білән шапты негізге. Хәтірләп қал ұлын бұл томғаны, һәм Yaman söz ona digizme. Bu tomgada edem, fikir, ışış. Şular hiç de tuktap kalmasın. Bu damganı tapşır ınıklarga. Bu damganı sular ağızmasın. Bu damganı utlar almasın. Su baykanı tügül.
Тамырында бабайлардан келген қан яна. Сенің үшін нәсіл қызармасын. Сен дан істі шушы тамғаға. Хәтеремдә пішен арбасы бар еді. Пішен күп сыйсынға ян-якларын күтәртеп, шитәлләп ясый иде. Шул арбаны үстерәп, әнкәй белән икәү пішенгә киттек. Урман авылының аулак кына бер урынында пішен чабарга керештек. Пішен сутының хуш исе килеп тора. Чаба-чаба болын түренә үк җиткәнмен. Дагын бер генә селтәнин дигән идем. Әни кычкырды. Тукта, кагылма. Сандугач ясын кыйып төшерә язганмын мин ләбаса дивана. Куркудан нишләргә белмәгән былбыл балаларын шунда күрдем мин. Үземне дә шундый ук язмыш кеткән чамаларга кирәк иде дә. Нишләп һаман шушы хәл исемә төшә соң әле. Ул яман чалгылар Казан üstünde de күп уйнаклаған булган икән. Тукта, кагалма дип әйтүчесе булмаган. Хәер, әйтүчесе булса да тыңламаслар иде. Туктамаслар иде. Күпме былбыл оялары тузгытылган. Әмма җаллатның чалгысы үз башына төшәргә язган булган икән. Ә ул кыяктай чалгы кызгануны белми. Алсу, нәфис гөл булып кылансаң да соң инде. Кыя да сала. Уң кулыңда урак сабазы. Сол кулыңда ушма жылысы. Нешке илек була бу кулларда, укла була, жиләк тырысы. Шигу шигәк күлмәк изүлә, яккер шәкү буа буйында. Бохор шиклеуге, сала безнең кесәләргә сабан туенда. Кулларыңны хәтерлим мин. Мин аларга яшим ялышып, уң кулыңда урак сабызы, сол кулыңда ушма жылысы. Аналарның уртак дине була, уртак кодексы, законы. Шул законны бары кабул иттең син, оялчан татар хатыны. Bir hikayet, benim hatırımda burungu mum bulup yanara, sügeninden ferman algan yigit anisinin başını çabarga. Meni süysem, animin başın sarayıma getir, ey yigit. Kelgen çakta saray baskışında jabılgandır başı tüsürlügü. Baş tegerep gitken taş idenge. Yaptı mermer saraydanı. Ona tilgə kilgən şul çağında. Sağıra bulun, tənin giyingenir. Xətrimdə benim şul hikayet. Analarının urtak zakonu. Şuşu giyingen nişik tanındın sen. Uyal şam bir tatar katını. Kullarını xətirli men əli. Mağayımını koyup uşuna. Min ibadet kılır idim. Kişilikli yotuşuğa, yaki tanar idim bir mezgilge, senin yüreğine yalışıp, oң kolunda urak sabırızı, sol kolunda uşma cılısı.
Sınav şagir Radif Hotaş, o benim okutuşum. Hem valla birinci günü mektepte varamlagan, kuzunu şupşa çapkalı. Şuna aytkenler, bizim şagir var. Maqtanganlar endi. Ve elbette Radif Hotaş, koya o, bana kelmegen. Şundan mitinggeç, şunu ayırıp alıp, meni şiirlerini sorap alıp, Azanlıklar jurnalına jigardı. Nuray Arslan bilen Aksan Bayan'dan meni bek zorlanan xat kelip düştü. Hem men universitetga kirerge imtihan berip жүргенде benim o şiirler basılıp çıktı. O elbette endi avul bolası üçün aytip uşanaturan hal tögel. Mine Radif Hotaş o mıhırlat şagiri. Elbette ona men de mıhırlat şiirleri yazıga tutundum. Sabah vaqtında Tutaş'tan özünün şiirlerini uytırgan halifem Radif Bataullинның benim yaşırın hıyallarını hutlavı beni tamam olgısıttı. Onun bilen Qozonga yol tuttum. Hazır uylap yürüyüm. Min yaş üsmür malay ol çaqta Qozonni nişigrek göz aldına getirdim ekensin ha? Elbette kitap şayindi. Kitaptan singen təəssüratlarım Qozonni göz aldına getirip bastırgan. Süyünbikə manarası көрінgeç, men bir qatlı şakir halifemden sorayım. Şu şamın indi ol, Kreml. Seyir sıralarıma könükken halifem tamak kırıp koydu. Canlarımız üzara süyeşe sımanıydı. Sabır et, aşıkma, anın indi Kreml ikenin anlarsın әлі. Aşıkma, asıl dastanның өзі ol. Bir күрүгө yarattım men Qozonni. Anam köpmü ғасырлар қарасат кешіргенінде, тарих вулканының қайнарлы лавасында отырғанында білмейдім әлі ол шақта. Ақ яллы дулқынlar üstümden сима келем Qozon. Ғажайып bir kitap екенсің бит сен Qozon. Мен әлі аны соңырақ қана білірмін. Süyünbikə manarası мәңгілік ташқа әйленіп қалған қатын қыз үксу екенлі баса. Әліге мен ол үксуні ишітмейм да туймейм да. Әммә мен аны işleşekмін да туяшақмын да Qozon. Tırnақларым қайырылып шықса да, өз түбәмә мен үрмелеп болса да мінешекмін. Шигінмәм да, тіз де шүкмәм. Tımırıldık Kıraş meydanına, saban toyu atlarısına. Meydan gerek bizge, meydan gerek. Biz bir kıraşçılar zatına. Şahıp bastık, ne ortağa bastık. Hürsen zaman kimler şıkkanın. Kıraşırmız, sülgü üzülgenşi, dilin sındırganşı düşmanın. Sandı biller, mabitlar sandı, inse aşa siltep attanşı. Kıstı Musa, kıstı düşman dilin, ak sülgüsü kanға batkanşı. Bizden kulda şuluk sülgü bugün, bu kıraşçı halk bilgisi. Sülgü taza, asırlarını kişken, kıraşçının gerek jillisi. Tımırıldık kıraş meydanına saman toyu atları sıman. Bizden meydan şauli planeta. Biz bir kıraşçılar zatından. Hilda kızның yanıp suygan yeri. Мен boshqani deydi bor ekan. Unut benim qaynar nazlarımni, boshqani suy, sog'u bor ekan. Izgilakdi bulbul dal terakda, dal teraklar tuzmi sig'ildi. Qo'ldan
Boldak düşüp gitken sıman havalardan yıldız yığıldı. Gülep kız cevabın birdi. Vaqda birdim minde yotqa dip. Bu işukların etkay kuptan indi ezirledi boşqa atqa dip. Onu dedi benim nazlarımna, indi hazır tiling şunu eytirge. Nasip bulgaç, şulay bir yılgаны biz kişerimiz iki kupirdi. Ayırıldılar. Artık boldak sıman havalardan yıldız yığıldı. Bir yıldızı kolgaç, göz yaşların ko'taralmay sulu sığıldı, üzgelendi. Bıl tol tirekte jırlarına jırın yolgadı. Bir yolgızı bildi, mumlu bulbul, gırmur kızның izgi yolgadı. Тоңатуға сұлу кірфінінде көз яшьләре кипе белгерде. Ул йөрәген кысты учларына. Былбыл исә былбыл жан бирде. Süzüler tügün, olar kuyuğun, yolar
Hazır imtihan olduğundan engebele şakırdılar bizni. Yani işe kütmüşüm olaylar bugün nihayet auditoriyaga gelip geldi. Karım benim yanımda mangayı kıyaşta kara şuyum bulup yangan temenekkine uyla bir yere tutura. Bey müderris Aglamettinov tugul musun bu? Şu Tataristan Yaşları gazetinde en usta, en tecrübeli yazıcılarına yaza alırday olpak şiirleri eli yanağına basılıp çıktı lebasa. Sözünün yartısın okuğa ok, şın şairinin utlusılışı sizilip durar. Gafı ettiniz. Şulayrak müracaat ettirge kireyken biraz şamalay başlagan idi bindi. Siz müderris Aglamettinov buğay. Cevap beni ayağımdan berip çıktı. Ну и что? Pey, bular şehir şehrine Rusçalı eydetliğine süttüreler iken. Bir de şiirler yazar, deyip batırdaştı. Ну и что? Yok, cemaat benim Rusçam biraz barbarım. Бұлай тіке сөйлешірлік дәрежеде түгілейді. Бәтті деген саманырақ әлләні ейте башлаған жерімден тілімді тіршілеп тынып қалдым. Бұлар yanında ауызымы шамаламыра башмасам мы? Бітті деген сөз. Дақиларға бұлай ғына тіл ашқышы табышлы түгіл екен. Ләкин бәхітімді үгіз бүтінлей үксізіп атмаған екен. Керек де imtihanның бірінші күндерінде ең затлы, ең дәрежелі журналымызда шығып келген шиғырларының корректурасы қолыма келіп етті. Мұны müderris әлбәтте алдар оқып шыққан. Еліп елкеме шапылдатты бұл. Гениальный шиғырларын шыққан. Нәрішті. Шушын адамдар білен имтихан жиратында тұрасың ба? Мен янында кіріп те тұрмадым. Өзіме бишли екенін білем бе? Yok, cemaat bin Allah bendesi eli cevabına adın kirlep pişip imtihan verip çıkan üsküzlerim bile bulup takım demezsen. Yok, şandırlık itip etti beyt. Şandır. Kerep tamataşma zina da 60'dan da deydi müderris. Öyle gittik. Bana şu günden başlap müderris bile sokaklarımız ayrılmadı. Ауыл сахналарында ауылдарымыз болмағанбыз, біз дүниеге түстік. Бұның тәсірінен біз дүние басқа түрлі біздің қас болмаған сөздер етірді. Олар яғы біләді. Тауын өзінің қайтыр яғы біләді, жағдайлар бекені, қайтыр яғы біләді, яғы біләді, тарих байыстың қадірет етірған, күнде фантастик образлар біләді, түрлі біләділер біләді. Қандай қаят, onları da bizge çok illerinin çok sayımızı üstünden tutuldu. Kan bizim başlanlar yoluna ve iş sözlerine fayda bizim topraklarına. Yarışlar sayımızda bu satışlarımızda tabi imkan vakitte şehri manzara etti. Yine kimir manzara dilekçeler. Yine bir anım yok. Elbette farkında olmaları var. Şimdi nasıl evet. Ben Mansur eski zulfalar uzunlende eski yerden ağır oylar Kilep tuğdalar
Biz raketa күптик bir ayırma, rakетаның тыш катлавы яна, безнең исә йөрәк атмосфера катлауларында. Әдерләтерлек ялкын ята. Җиргендә калган күмердә. Илдә кеше булсаң да бик ярый. Тик ил өчен кирәк эрергә. Күкрәкләрдә ята яшен ташы, төшмәгән ул ләкин күкләрдән. Шул ут безне күккә атып бәргән, шул ут безне җиргә төшергән. Ага вакыт җиргә аккар булып. Бәгырьләрдән гүли бу вакыт. Күзләренә кара кешең җитсә. Шул вакытны юлда туктатып. Ага вакыт җиргә аккар булып, ага еллар, узак гомерләр, беренче кар булсам да бик ярый. Ил күңелендә кирәк эрергә. Ява карлар ашыткандай җирнең караларын акка күмәргә. Шагыйрьлек тә ярый. Моның өчен җырлы иткән җылы көннәргә үзең белән кирәк. Сыртта сыйпаныйлар. Куркынычлар. Тик кирәкми авыр суларга. Илдә бүре булсаң да бик ярый. Тик ил өчен кирәк уларга. Ясин сая dostum enigida Paralar düşmüş Paralar dikti Tibrengere, gel ko'tarilib bizning shusha iskı yaqtına Мансу бүген иске планетаның үзеннән дә иске шул вакыт кеше җитте. Сырау алабыз да. Күзгә карап, юлда туктатып. Şiirinin нәрсе икәнен һәр шагыйрь үзенчә аңлата алыр иде. Асыл шигырьне хасил иткән һәр хәреф табынуга лаек. Нинди булды икән саналар? Иң беренче сүз, иң беренче көй, иң беренче сүрәт, иң беренче акыл. Менә валлаһи дип әйтәм, менә буларны бер белү, ишетү, туяр өчен генә булса да, җанымны иблискә сатар идем.
Әмма дә ләкин моның сирен шишергә адәм баласының көче җитми. Авторлыкны без шартлы исем белән билгеләгәнбез. Аллаһы Тәгалә. Шул Аллаһы Тәгалә каршында иман китергән кебек шигырь китери. Дөньяда имансыз яшәүдән курыккан кебек шигырьсез яшәүдән дә куркый. Яман кеше хакында имансыз дип түгел, ә бәлки шигырьсез дип хөкем чыгарырга кирәк. Менә минем иң яратмаган сорауларым шигырь ничек туа, шигырь нәрсә хакында, яраткан шигырьгез кайсысы? Яхшы, алайса аңлатыгыз миңа. Таң ничек сызыла? Таң нәрсә хакында? Һәм яраткан таңыгыз кайсысы? Сибгат ага Хәкимнең әйткән бер сүзләре бар. Җырның җыр булуы өчен өчәүнең шагыйрь, композитор, җырчының бер-берсенә бик туры килүе кирәк. Җир, су, күк бәйләнеше түгелме бу? Асыл шигырь дуага тәндә. Дөньяны аңларга түгел, ә аңлатырга тырышу шагыйрьнең хәрәкәте. Әгәр дә минем шигырьне укыгандан соң кыз белән егет үбешә икән, димәк яшәүнең мәгънәсе бар. Әгәр минем шигырьне укыгандан соң берәү башканы суя икән, димәк мин тәмук кисәве. Шигырь ул яратышу, өйләнешү, гаилә кору, үчү. Шигырь ул яралу, туу. Шигырь ул назлы бишектә. Яу атының сыртына салынган иярдә. Шигырь ул чытырманнан яңгыраган булган авазы. Шигырь ул миңа калса ургылып булганган җиһан өйрмәсеннән капшап табып алынып, бер камил тәртипкә, бер ритмга салынган һәм бердән бер аһәнгә буйсындырылган мәҗүси кайнар сүзләр яңгырашы. Шигырь ул язмыш. Шигырь ул язмыш.
Кошлашабыз. Бітті. Күнім, түнім. Сау бол енді. Яңа күшлі бол. Өткендерге кетем. Ялғызым. Тотарым деп көп мәт таң аттырдым. Көктеріңе йылдыз қабыздым. Уттырттың сен мұңлы құрайына. Сандуғашың яна иңінде. Қорғышларым түшәр ей ғазизім. Құш сайрамас келер күнінде. Саула көр. Milli yaş жилкенчек. Dilinde yoksun, gününde. Tuğan dilinden yüzün şiirgeninin suqar yıldız yansın kölünde. Yıldız yağmurlar olup, totar canına min көктен, her işigim, her suluşum kanlı. Жарахатны келішін кетем. Мен биікте шаққа, ұшқан шаққа, отып чүрілген құшымды. Тек исіңде тұт менің қорғышымды. Күшлі бол, сау бол, қош елді. Әмі күз салсын. Баш ұшыңнан ұзған, сина таныш түгіл бұлытқа. Жүрегіне сенің тамармын. Күз яшылары болып, явармын. Арғышлардан қорық. Ұнытма. Тіл ашылғаш, өз тілінде айта алсам, әне дейді. Тіл ашылғаш, өз тілінде айта алсам, әти дейді. Көздеріңе яшылар тығылмас. Туған тілін әлі бұғылмас. Сон минутта өз тілінде айта алсам әне дейді. Son minutta üç dilinde ayta olsan әтиді. Yüzlerine yaşlar tığılır. Tuğan тілin әне şul bulur. Günde koytmaz yaşlık. Ya yakında ya yirakta uşak kabza. Yakın yirak oykala da yalkın. Bəğirlərini üte, cansıza. Ул baş bilməz yıllar, qaynar yaşlık, umunu sulunu bilməz olğanma, ağılğanmın bıl-bıl uyasına, həm basqanmın qara yılanğa. Xuday suluş ürge can kirgen bit bizge, sınğa, üzlü balçıqqa, belki tağın suluş ürer Xuday. Jitdi dime yürek, aşıtma. Utqabından eken şu suluştan, suluk tepken bu qanğa, demek suyu bulup kelip kirdin, özün gümür etken vatanğa. Billahi din, gümür degenimiz, yılları bilen sonap qarasan, men əfətli yıllar tübül hiçti, mühabbetli yıllar lebasa, şeşlerimde yıllar tarağında, uyularımны yıllar paradı. Yüreğimni bıl-bıl şaktı minem, qara yılan mina sayradı. Ник tutaştan hoşip bulam haman, algısıtır yıllar köpmelle. Allah'ın bir qoşqa tekesimi, yaşar jirim, izge köpmelle. Gitmez için kildi ahır yaşlık, titrep dünya unutulganda, Pağılan gel bıl-bıl uyasına, hem basam gel qara yılanğa. Rəhmət dünya, yazmışdın sen mena tutar şiirlisin sayladın. Yüreğimni bıl-bıl şaktı minim, hem özdürüp yılan sayradı. Utqın tüplerinde güller üsken kıyalarını bilip sayladım. Yüreğimni bıl-bıl şaktı minim, hem özdürüp yılan sayradı.
Tatar şiiriyetine birinci adımlarından klassik şiirler bilen kilip kirdi. Hem anı birinci kitabına beyleme yazgan Hasan Tufan bulay dip beylegen idi. Bu yaş talant'nın ustazı Halık Uzi dip. Mana bu bütün edebiyatga kirib kirdi, o'zining zotli bir shi'ri bilan deb xalqni yo'qlab oldi. Shohruman qo'mak totazanda yomonroq degan. Alamda ozodlik deb ishqirishida, milliyat deb ishqirishida bu vaqtlarda Zulfat oy mana shunday shi'r bilan seskandirib yubordi bizning jamiyatni, bizning muhitni, totar muhitni. Mana poeziya shunday o'zida bir tabiat ko'rishini, bo'ron shunday stixiya, u boshqona ham qachon tutisini da bilmaysan. Al gide o'zingni sen bitirib ola, ham sen shu bo'rondan qutulib olasan. Zulfat kunlardan bir kunda ayni razilli tuberkuloz dispanserina shiğray kişiga boryapti. Aytandi shigin tuberkuloz dispanserina undan aytandi jo'shla o'rib bitnu jo'qmi yo'q. Jo'ga turgan o'rib tuqildi, ayla ketdik borib, ondan boshqa bir yanına kirib biz shunda og'riqlar bilan sarashishtirdik. Zulfatdan so'rab aytdim Zulfat nega unda borga o'yladim. Og'riq kishining ko'nglini ish kerak bo'lar. Ular shi'rni boshqalarga qaraganda yaxshiroq anglaylar. Mana bunda da ol, nindidir bir fikri bo'lgan boshundan, tilagi niyati bo'lgan. Şahbaz Aymatov'ның Mankurtlar turundagi legendasini qo'yarga bo'ldi. Legendani bitimde pes eterga kerak. Kimga mürajaat eterga ham mening shunda Zulfat ismine düştü, biz bir şurada okudık. Hem Zulfat riza buldu rahmat onlarga, hem Gekebet pes yazdı. Ondan sonra ikinci Tokay kenti boyunca Soğanası Atatürk'ten Şoğlu Tümlü atıldı o spektakle. Ondan sonra Zulfat'ga mürajaat ettik, yanıdan Avlağı degan pes yazdı. Ondan sonra Oyga Şulpan Tamba Zühre. Zulfat o Yılaq Tağalanın bizge bergen bir zor bulagi. Teatr dünyası da Zulfat'ın tercümelerinden bir nok boyğandır deb aytasim kele. Mesela yuqarı şiiri kimelde tercüme iter için Shakespeare'ni hem Lope de Vegon'dan o'zing bek yuqori darajadagi shoir bo'lib kerak. Aning terjima ekanligi de sezilmay, ham aning tilida hatto yozganlari da bor. Bu shi'riy ustalik, terjima ustaligi bu Fujiyama darajasındagi ustalik deb ham men buni bilan bek kelishaman. Yazlarındaki işim sığmadılar. Yazlarındaki işim sığmadılar. Gözlerimdeki işim son baktılar. Sözlerimdeki işim yıldılar. Boşluğunda eşim kullarımda. Boşluğunda eşim kullarımda. Boşluğunda eşim yollarımda. Nazlarındaki işim yazlarındaki işim gözlerimdeki işim sığmadılar.
Gözlerimde kişi Yılakta kuş bulamışım, Kollarımda kurşunmamışım, Yanlarımda aşık karışım, Yollarımda aşıkmamışım. Barısındaki şehir yaylakını min kişirler gafur ikkenlere Latıret Silgidim tırmışıma Yozlar alıp gidesin Canım, sen benim birdenbire gidin. Var gözlerim sivan, var gözlerim sivan, gözlerimin nuru, sözlerinden bana. Barısındaki şehir yaylakını min kişirler gafur ikkenlere Kişki poyez. Pasajirlar yoklay. Yoko bir mima, bir ağay. Dört ayı min aldım, nekeyim. Her şey özüm bulay. Sulagay. Bir prostoy şiir falan yazdım. Ministerda tügü. Әлгі. Мен ақбашқа, hem тақташқа ғашиқ. Жаным білән ғашиқ. Жәлилге. Мен отырсам ұрындығысына, мен дейсем үрлік сұғыла. Пышақ білән мен айуға барам. Қабырғалай барам. Жағыла. Şimdi ben uğra bakşı alam, tanrı salam etti cayımına. Bir mingine mine köp meyirler yaşı bilgen, şulay jay bilgen. Topaz, kırıs diyersin sen meni. Sen anlayalır idin mi? Ayıvsıman, talla şu şiirini ayağından yıkatsın ha? Ya, sen ayılmazsın ana. Studentsin, kefir malayı. Akılların paran işittim, kıskan kruşkanı yaşır malayın. Şiir yazasındır eli taktaş kalıbına tınkıslan. Bana benim senin turusunda şiir yazıp para kışta. Bilesin mi kimni yaratan beni? Bir karnı da kamır izah ol. İri de var. Günde suğuşa. İrler suğa hatın tüzha ol. Yer yatsına martibesidir. Tamam hatın şuna Allah'ım. Balerinası mı? Güzel saklı, dünyada bir matur adamı. Neke aşkına gözlerine bir karasam idi Sinan'a. Milyon yardım şiddet dursun. Malı kursun faydalı yanı. Yok, gitmiş bu ürünü. Yaratağlar savaş. Spirit şikeninde yoktur el soğanlar şeker sulamış. Ne aşıksın o ki evde? Saray sağırıydım ama dullarına kılemleyerdim. Hanşa ider idim dünyama.
Мен айылға пышақ білән барам, күш қуатым шүкір Құдайға. Махаббат күшке берілмей шул, құш күттішмей жеңге Құдайға. Эх, туғас, тарас дейерсің сен мене. Сен аңлай алар едің бі? Айылсыма таза шушы ерінді, аяғынан жатқан сүйуні, Ömür boyu kabalar
Şundan şiirler dertleri. Şiteye kıtırtlar. Merhum ya enki Tanrı'da bir olakta olağına tanrı'nın şairini enki tamam yaptı da ular aldığında aynı. Şu da olduğu şiirler bana hiç nasıl seyirler şiirler. Benim enkiye şiirde okuttan şöyle bizde enkiye inekey. İnekey dedim koymanın. Sen bitti kırgan kurşun ağlarında şiddet yakıtlanan şeylerini okumayın şimdi. Cevabı da bunu değil zaten. Bana şunu bize ok. Bana nişiktir şu inekeyden, şu firayla benim hatırlar koyup şunu bize okuşken. Bugün bizim arada Şair Zülfet'in kızı Kadriye
Уллары Азамат, Илһам, Фазыл, килене Лариса, кияве Илдар, оныклары, бер туганнары Нәзилә белән Ринал һәм һич шиксез сөйгән хәләл җефете Фирая ханым Маликова да бар. Фирая ханым әлеге чәчкә бәйләмен балаларыгыз исеменнән кабул итегез. Залда шулай ук Шамил Султанның класс җитәкчесе, Гарифләр мәктәбенең татар теле укытучысы, шигъриятка мәхәббәт уяткан, иҗат юлында беренче адымнарын ясарга булышкан Дифния ханым Гайфуллина да бар. Дифния апа, бу чәчәкләр сезнең өчен. Kılıç şapsalar da, yolaksa da yoldan en ötkil, şiirli tel, tanrılıkka değsiz, ölümge boş değil anmetel. Kamerinde azar elemil zat, onun tutsun, ilmi şuğunsın, ama sözde şiiri kuvvet bulsa, o söz demek bize bir tılsım. Şiiri sözüm benim, saf tılsımım, ağır şartta sizge kalsın, soğutasın, gurur etsin sizni, kişi sensizle tutulsam, kardeşlerim, sizin şanda tuğan şiirlerini aytip söz küşün, ne işindir Xuday nina dergen, ölüşüme degen kılışım, dünyada yaman sözler bulmay, yaman aytışlar bulmasa, olsun sözün, söz